Il y a plus de 2000 ans, le Christ est mort. Les démons, même les anges du ciel, dans leur sang paraissaient pour l'accueillir, le Christ. Maintenant, il gouverne, il est aux cieux, il règne.
rero uno munsi umuntu wese wajyaga ahanye numva biba nifuza yuko bakonsanse umvise ikijyanye n'Imana cyakuzaniye kuko uno munsi ino twebwe turiko ibwabo cyangwa ibigozi ugiye muri deni yawe dizanye n'akikiranye yuko sijambo ry'umwana kumva ati Mana ifuza kwicukorera umunsi bashobora kwinjiza yuko Imana izagushaka muri ibigozi Mana ishimwe cyane tuduze ibiganza dushimire ishobora Imana rero ntazikora kugira n'abantu amasezerano y'Imana kubikora abantu muri bya bitabo by'Abisirayeli Imana yarabasezeraniye ati bazobagura ibyo bazobagura hamwe muzogenda kugurana Imana izoza imirima yanyu isoresha amashaka isoresha igihugu nyine ashobora kudusubiza mu burenganzira mwasi yatwibye Imana ishimwe cyane reka rero bisabe Jonathan araza kuturongora mu masengesho ube prêt wiyumvire neza nirigwa kandi dusenga amasengesho y'inkomezi amasengesho y'imbaraga kandi ndazi neza yuko Imana n'umunsi aza gucagagura imigozi ibyatuza byose kuba no kwinjira muri Edeni yacu aho Imana twifuza Imana yahize ducagagure imigozi y'ibyaha ituboha Eva nta kindi cyatumye kimugaragaza nk'icyaha nuko hari ahandi hantu yari yifuza kuba kumenya nk'ibyo Imana izi Yesu nashimye nawe akamubwira ati twitanye kubona bivanye n'ibyo wifuza gushikamo urashobora kubikora ukabona yuko uri kubikora mu bugororotsi ariko Imana yakwiwe tugasanga nk'aho wakatira atari heza haleluya ndagira musabe kino kintu nta muntu n'umwe yagira igicyaha ariko Bibiliya itubwira neza ati iyo tuvuze ko atacyaha dukora ukuri kw'ijambo ry'Imana ntikuba kuri muri twebwe unyemerere gatoya tugira dusenge rino sengesho ubwira Imana ati Mana birashoboka ko mu byo nkora byose mu buzima bwa misi yose bivanye n'ibyo ushaka gushikamo birashoboka ko nkora gucumura ko ntabizi uwo mukozi wumva ukuziritse ndakubwira ati kuba utari kuragera Imana gushaka ntiwibaze ngo kuko Imana murayereye kugutera kugushikaniye ariko twebwe twibere ingamba twebwe ubwacu twari n'ibyo dukora niyo mpamvu mwisengesho tugira dusenge tubwira Imana ati Mana turacagagura imigozi y'ibyaha ku buzima bwacu twibuke yuko kameremere y'icyaha imaze kuba umuntu twese ako kameremere tubana akavukanye benshi barakagendana kiretse Kristo ntashobora kugakiza umuntu niyo mpamvu na twebwe twitwa abatutse tuba tuza mu ngoro y'Imana mugabo tugasanga byashize twakoze ibindi bitandukanye ariko bagira ngo mbwire kano kagomba bati turafise Imana y'imbabazi turafise Imana y'inkomezi zishobora kutubohora muri ibyo nyine iragomba yuko dusokoroka muri kameremere kacu tukaba abantu b'Imana unyemerere usohoke muri wewe uno munsi haleluya unyemerere usohoke muri wewe uno munsi hari ibintu tuvuga ko twese tuvuga ati jewe nikomeze ariko si Imana igomba
Thank you.
Maintenant, il gouverne, il est aux cieux, il règne. Mandela est mort. Et après quelques années, il a été appelé feu Mandela. Mais il y a plus de 2000 ans, le Christ est mort. Les démons, même les anges du ciel, n'ont pas réussi de l'appeler feu Christ. Maintenant, il est vivant, il est aux cieux, il vit, il règne, il gouverne. See